Saan basta makapagtignay kontra kanyak ni Mayor? Ay, ado ti tao ni Mayor. Ay, kasanawon. No pagaramidan da ka iti dakas. At dati Diyos sa salaknib ko nanang. Amok adinak baybayan. Tawan mat dakas nga aramid ko. Pasensya kayo, may ramraman kayo riribok ni Mama Nana. Ay, saan kang agda nagbalasang ka? Podno ti imbaga ni nananghan. Kanasan ko nga ipalubo sa marakrak tati ayan ayat ta. Agpaaya kiret ko dinapod nga panagayat mo kanyak. Ngayon ayat na kitilikodan ti kinakurapay ko. Oresya, kani. Ikarik, dinto ang paligid ni Mama amang rakrak iti ayan ayat ta. Ilaban ko. Kasta Ahmed. Uray pa'y kay papanantipan nakapugsat ti angas ko. Kasano ko makapagtignay? Ket adda kami akadwam, dua kami pay. Pasensyan bro ha. May ramraman kayo pa yan. Awanan yaman na. Kinapod noon na, bilin ni Tinyente, abay-abayin da ka. Asan da ka baybayan? Agyamanak. Masuron ngamin kin Mayora. Bakbaketan ka nung awan manaknakam na. Pudno mat. Gamda ito yung ti downfall na bro. Naibulgaran ti narugit nga aramit na. Saanan ang mga bakit ti sumaruno nga eleksyon? Talaga saanin? Ti si Mayor ti sumukat kan kwan. Nasaysayat pa. Amo ka nadalos ni OI si Mayor Madrigal. No apay kit di akas ta ti tao. Nalaka ang mabartag iti takam ken kinabaknang. Pudno da ita, bro. Ngam anya nga ta tinapasamak. Tadamot nga guwarang-warang da jagido. San ko nga mo? Kunakman no tiniliwdan. Nalabit ineban dalaay. Wino saan? Nagbiyansa. Sabagay, tao lang ni Mayora da jagido. Kaya't mabalin na nga ibaga na agtungtong pala ang itibilin ti ama na. Gusto ka? Tilang matket di imbaga dagiti tao, kaya't kadwada ni Gido, anang sabat iti kargament. Da kayo la kuman ti makaamong agpaspaset siya, Nana. Awan parikot kanya, balasang ka. Ha? Da kayo kidi ti pampanunutak. May ramraman kayon. Saan aday ta ti pagdanagam? Si kamot ti pampanunutag. Saan ka anaruam iti kastoy ak inarigat ti biyag? Awan parikot kanyak, Nana. Nakasagana ak. Uray pasarik ti rigat. Basta saan mapukaw kanyak ni Martin. Agyaman ak iti dayta kinapudnom ken kuana. Wen, Nana. Saan amagatadahan ti panagayat ko iti anak yo? Amok akastamot ti anak ko ken ka. Agpaiso dayta. Nariknak tinapod no unay a panagayat na kanyak. Ngam, saan tungata nga agpaligay? Ama magsina kada kayaw? Nang runa no, pagaramidan da iti dakas ti anak ka. Ni Mama ti kayat yo asawan? Ay, amang ano ibilin na kadagiti tao na ti panang patay da ken kuana. Saan da maarami ti kasta, Nana? Maramid da. Ngamin, sinanabda ni Martin iti naminsan. Naimbag tadimteng dagiti kakadwa ni Martin. Wen, malagip kon. Naibagagayam ni Martin kanyak dayta. Dayta ti pagdanagak, amang ano agbaligi da amang patay ken kuana. Ngam oras nga dadaka sa mapasamak ka ni Martin. Siyak ti agsaksi kontra ka ni Mama. Buong ti ulok day jay Martin. Mainay-nayon aparikot ko. Anya ti aramidan tayo, Mayora. No anya ti kunayo. Tambangan mi manan. Tamay ramraman akmanan.
Saan kayong agdanag? Iti daytoy agundaway, Mayora. Masapol nga agbaligi kamin. Kan sa bali ti bilinan tayo, pumiro kak iti hard killer. Ada ka di amam mo. Adda, Mayora. Basta maitudyo lakit di, tikid daw na presyo. Uray mano. Basta tinapatag kat mapukaw DJ Amartin. Wano saan? Pakidnap ko. Kat ipatapaw tayo iti baybay ti bangkay na. Saan nyo akabaalan DJ Amartin no sango-sango? Mayora. Kasayaatan no bumirok ka iti hard killer. Sure, Mayora. Gundawayan ti pan nakasuspindik nga agtignay amang sulbar kadag iti agnana ay aparikot. Sige, Mayora. Awagak nga rod ni Max. Takasari tayo. Ayabam dito'y balay. Kasaritak ti ibagbagam a hard killer. Isukir a Verna. San ko apat yan nga awan ijay balay da Martin? Agsagana ka, Martin. Sa anak amamingga, aging ga iti saan ka amapukaw iti dalan ko. Magpalpaling ka asiit iti dalan ko. Awagak man ni attorney no anya ti update. Saan ko nga ipalubos ama ikatak a mayor? Ken kang runaan ti panakabalot ko. Ay, rumor ka, ver na balasang kaw. Uwan nana. Adalaga garaok iti sentro. Ay, impakadam ka di kini Martin. Ang mga numadanagan day jay, no rumor ka dito'y balay. Nana, Ang mga nuan niya ti aramidon dagiti tao ni Mayor, no makita da ka. ha? Ang mga no ipupukda ka, kat saan kayon to nga agkita pa'y kini Martin. Saan kayong agdanag, nana? Saan na maaramid ni mama kanyak, tita? Nang runa kat amo ko ti mading aramid na. Ay, jak pulos nam na maan na kasjay ni Mayora. Ay, mas pa'y kanyak, nana. Dakas mo't gayam tinagtaudan ti dadduma a kinabaknang na. Ay, no si bibiyag la kumaday di papa. Amo ka din ay palubos ti kastoy nga aramid ni mama. Ay, wag. Nasingpot day di papa. Ado, tinaaramidan na ang nagimbagan ti San Antonio. Idi iso ti Mayor ti Ilay. Ngam ni mama tinang dadaol iti daytaan na saya at agapuanan na. Umawawag ni Berna. Apay man ngatan. Hello, honey. Ano? Rumwarak, adalaga tangan kanya ili. Agmay may saka? Wen, Amangan no adda tao ni Mayora mang sipsipot kan ka. saan kang agdanag? Urian niya aramidin ni mama, di nak tumapasurot iti kayat na. Sukunan kalangan. Agpakadakin tanyante. Saanan? Saan ako't lang agbayang? Sigurado ka? Wen, don't worry. O sige, saan kang agdana? Bye. Bye. Rumor ka na. At dagatangan na Jamor. Amangan no gumatang iti arwatan na. Sabi ko man, taawan da ka sa mapasama kiti kaayan ayat ko. Gumatang man kiti iti barok. Saan ako nang agawid ang mga lapay? Nigito tayo siya. Kasla, pudno ka di, apasipsiputan nak ni mama. Masapol ang mailim mga ida. Sa tino ti papanak adinak masurutan. Nito.
Nalabit ang nakasarita ng tibagbaga na a hard killer amang patay kan Martin. Hello? Mayora, adda kami dito'y mall. Nakita mi ni Berna. Kasta ka di. Sige, saan nyo asinaan? Kat aramidin nyo ti amin amayawit yo. Wan Mayora. Siputan nyo, taamangan no mailamangan na kayo. Sige Mayora. Dua kami kan estong amang sursurot kan kuana. Sige, bye. Bye. Tiyan mo na nga ta. Kat saan kun amabirukan ti sukir nga anak ko. Ay, ngayaw awan kung samat lang dagito. Bulaga! Gido? Nakita ta kamatlangan, Berna. Ay, batanak! Ako nun to itibain! Saan ka naggulagon? Nagtungpal kami lang itibinin ni Mayora. Ayop kayo! Ibatanak! Arayanan na! Higit din. Lumugan ka na itibang. Talaga nasukir kan gapo iti dayjay a Martin. Pagno ka di nga anak-nak, mamo? Anya ti kayat mo asawa ni ti dayta? No anak-nak! Apay akas Twitter aramidim kanyak! Gapo ta sukir ka. Nagado amay karikin kang ayatam. Dayjay kit din amamirmiraot ti nagtatak ko na. Saan ko apagtatakunan ka po tayo suti ayatak, mama? Saan dakto amaya dayukan ko na? Para makita. Laglagi pa nyo? Ado ti amok kinadakas nga rami nyo. Sandak kumapilitan amang ibulgar kada kita. Anya. Kan saan nyo padpadasan na dangaran ni Martin? Ta oras nga dadakas sa mapasamakan ko na. Siyak timang paibalod kada kayo. Ti sukir nga inanakan. May turad na kun alabanan. Gapo iti dayjay a Martin. Kaya't dakkano akasarita, Mayora. Wan. Kasano? Nakontak mo ka din ti bagbagam a hard killer. Saan ko anadanon iti pagnanadan na, Mayora? Sobriya, kayat ko ang makasarita. Saan ko ang mabalinturumwar dito'y balay? Taamang ano aglibas manan ni Verna. Ariglado, Mayora. Mapanak a mismo iti pagnanaadan ni Max. Ikarigatam nga ikuyog dito'y balay. Wen, Mayora. Saan kayo ngagdanag? Kung naklangarudan kan ka, at dalat namang sipsipot kan ka. Kasla da pang panggabanda mama adakas kan ka. Saan daklakit di ama unaan. Ngam urian niya pa'y di aramidan ni mama. Di nagtumapasuro diti kayat na. Sige, tinapatag kat di na kinumpis ti cellphone mo. Uri na tanya mo ito di mapasamak. Jack ipalubos. Sana balihan. Agtultuloy ti investigasyon. May papaniti drug trafficking. Kaya smuggling dito San Antonio. Ibagakan ka. Oras ang nagaramidan na kamot iti dagas. Sa anak abumdang amang suplong ka ni mama. Honey, Sige, kastapay. Adalang aramidag. Ano may kanak iti kundaway. Aglibasak manan. Bye. bye. Talaga adakas nga ina ni Mayora. Ngam uray anya ti aramidan na. Di na kaming tumapagsina. Kas iti ko na. Anges ko man ti magsan. Ilaban ko ti ayan ayat mi kan Verna. Dahil ti parikot ko, bro. No at dabalag never nakin ka. Naskan nga gandad ka. When? Kung kaya, da ka sa damak. Ne, anya dayta. Nagdisigo na tao da nagibulgar iti aramid ni Mayora. Apay. Anya ti parikot kadakwad. Imbabawi da ka nun ti muna ang statement da. Anya. One. Iso nga, atapan dagiti pulis.
Nga danang butbutang kadakwan. Tapno baliktadon dati mo na ngimpalgak da. Saan ako namas daw, bro? At dalagid di loyal kan mayora kadagiti jail guard when no police. Talagang awan na saya tamaramid na. Ngam ti parikot ka ni Verna. Amangan no agbaligi ni mayora amang yadayo kan kwan. Awan nga tat maramidan ni Verna. Jaklangan mo, bro. Ngam sapay la kumatadda. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Awan nga rudan parikot, no binaliwan ng dagiti sinalbag ti mo nga impalkak da, attorney. Anya, tila taim mo na ti konsiderada. Anya, maituloy lata ti interrogation kadagiti pahinante ken ti driver. Kasta kadi. Uray dagiti pahinante ti barko alugan nga agkaalap kunam maimbestigar. Nga uri illegal kat sinirikyo, mama. Berna, itay kakadipay iti likudak. Wan, mama. Nangag ko ti panakisarita yo iti abogado yo. Anya? Ladingitak, mama. Ngamjak kanunungan ter aramiden yo. Kang runan ti panang kontrayo iti relasyon mi ka ni Martin. Gapo iti dayjay alalaki. Nasursurom tinang kontra kanya. Di mangsukir kadagiti ipagbagak. Gaputa sana anayin kalintegan, mama. Ipaidam yo ti karbengak nga agayat. Ngagpili ti amok apakaragsakak tong palbiag. Saan kaalapdan ang makiinnayat? Ngam pinilim kumamot tay saan nga ambisyoso. Saan nga ambisyoso ni Martin? Tadda trabaho na, mama. Kan nagtaod iti nasayaat a pamilya. Apay, basol da ka din o nagbalindaan na kurapay? Kan kang runan ti amin. Nakurapay daman. Ngam nadalos ti konsensyada, taawan linapsing da. Verna! Ngam da kayo, mama. Baknang kayo ngagpaiso. Ngam nagtaon met gamit tinarugit nga aramid ti knabaknang yo. Anya ti panagkita ti tao kada kayo itan. Sumardengkan! Kababain kayo, mama. Liblibyan da ti liklikodan nyo. Baknang kayo ngagpaiso, ngam rinno karmat ti puso yo. Una ka sumardengkan? Kinumpadak man naglakalatan ti panungtungtong payo kanya kita. Anak da ka di talaga? Anak ka, ngam gaputan balin ka na sukir. Iso ang makabil ka. Kat dayjay amartin tiga po na amin dagito eh. Apay manan, Mayora. Anya ka diti parikot? Ni Verna, nakabil ko man Ha? sinider na kidi. Kan nangag na ti saritaan mi iti abogado kitay. Oh, anya? Sinalbag kidi. Gapo amin iti dayjay a Martin. Sana bale, Mayora. Inton bigat nga umay ni Max, takasarita yo. Sige, buong ti ulok dayjay a tao. Saan nga tanga dadanto a kagura na kay ni Berna? No adadakas a mapasamak iti kaayan ayat na, Mayora. Ken, imbaga na nga iso a mismo, ti mangisuplong kada kayo. Di nak maiturod nga irubo, tasya ti inana. Kasano a masigurado yo dayta, Mayora. Asakbay kasarita yo ni Max. Masapul nga agpanunot kayo pa'y ahusto, Mayora. Inakpakadanagan, honey. Uray anyat ar-aramida ni mama, di na tanto mapagsina. Agdalaga kalkahan. Ngam ti pagdanagag. Amangan no anya ti aramidan na ken ka. Kasi tinakunagkan-kan, di nakpakadanagan. Sa bagay, awan samat lang ti panggap lang aglemeng. Kat baring laang na dumagtumat laang kanyak.
Amasapul asang wen natin nakaidaraman na. Wan na. Masapol at dalaw sana tinagan na. No talagang nga awan aramid na. No adtaman, awatan natin do sa akatukat tinagbasulan na. Tamas na daydayaw ngam ti aglamang kat dumagsan laang tinagbasulan na. Gusto kahan. Wag lang kayo, Mat. Isumot ti pagpampanakil na. Di mga lakad agiti agkakalayang abogado ang mangilaban iti kaso na. Ngam ti parikot, uray sa dagiti pahinanti ti barko a pagkalap, kat nakasagana dan amang ibutaktak iti panakainaig ni mama iti drug trafficking, kandad tumapay. Deta ti parikot kitahan. Iso babalawak lao na Martin. Ngam na amiris ko, nga uray pasaray kabilin na, saan ko basta panawan ni mama? Isupay lang ti inak, kat naskan nga daak amang balbalakad latakan kwa na. Mawatan ka. O sige nga Rodhan. No, da parikot, awagan naklaan, okay? Wan, pagyamanak lang. Tadi na kinong piskar ti cellphone ko. Wan nga Rod. O sige, kasabi nga Rod. Bye. Bye! Anya nga rod ita, Mayora. Hearing nyo manan no next week. Uwan, nga mabalin adagiti laang abogado tiyag parang. Kasta ka di. Kasi ka, kaano mo ti panagparang mo iti korte? Agsaruno tayo lang, Mayora. Tagasat ka, tanalaglag ang laang ti kasong tagtungtumpar kapay lang iti bilin ko. Wan, Mayora. Ngam numalusutak da ito'y gito. Agalwad kanyak dagiti nangimamag kanyak. Kas kadagiti sigot akadwa tayo. No adala ko makontakyo iti unag amang godas kadakwada. Narigat, adada iti protection program. Day talaang Dayjay amartin kit diti siputan nyo. Mayora. Dayjay ti may sa buong ti ulo. Nasursuro nak asinupring ni Verna kapukin kuana. Patuloyan nyo nga rod ti manghire kan Max a hard killer, Mayora. Huwan, ngamnasken a makasarita. Diyak kayat asyak to ti atapan ni Verna. Sige, Mayora. Ngam, kayat ko akidnapan nyo ni Verna. Anya? Yadayok kan Martin. Nung makaununa a maarami data, isarunuyo a patayon ni Martin. Sige, Mayora. Talaga asaan lata ang makapanunot itinasayaat ni mama. Sana mabalin. Na yung paglakit din tasandak anadlaw kan gito. Hindi pa nagsarsarita da itay. Awakak ni Martin. Ibagak tinangag ko nagsarita ang damamakan gito. Verna, iha? Mama? Talaga ka di kapkap na kaamo ni Martin nga iso ti pakiasawaam? Wan, mama. Okay. Amo nga orayan at araramid kat saan ka amalapdan? Wan, mama. Oray pa'y angas konti magsan. Nintulak ta Martin kay ayatak. Okay. Saan ka nalapdan pa'y? Noan niya dagiti na may papan kanya. Saan mo kumanga ibagbagakin ko na? Mama? Naamiris ko. Bitut nga agpaiso tinasumok ko. Kano niya ti pagtungpal at ti amin. Awatak. Puno ka ditibag pa kayo, mama? Uwan. Kano mabalotak. Anya garod. Uray kaskasano. Adda ka amang kita kadagiti mapatawak no bilang tamabalota. Ano ka pamaranglaan tinaibaga kanyak ni mama? Gaputaan da plano da. Timanaw dan kin kito. Binaybay ak langit ha. Kaya't nasawan. Awan mang bantay kanyak. Kadagiti taon ha. Temo da siguro na may saandak. Awagak ni Martin. Kat ibagak kan kwa natin amak. Rumanak. Ngamamukon taramidak. Niyaya ko rason ti makatulong kanyak. Bumulodak iti bado na. Kat isot pagpadok arumar.
Naglawak ti bilin na kinikito. Akid napandak. Ha? Saan ang mabalin? Juan, di ka danag. Rumwana kat agpamarangak aniyaya ko rason. Kalpasan na. Agdiretso ak ditayan mo. Kat mapantay ti police station. Ta ibagak kinitenyente ti amin. Sige nga, Rodhan. Talaga nga awan sa ni Diyos to panunot ni Mamam. Juan nga rod. Talaga anapudot ti dara na kanyak. Ngamuri anyat mapaspasamak? Di na tanto nga pagsina. Wen, Nga maganad ka ha? Ada panggap dadakas kan ka? Kat day tati may sa akayat ko amaamuan. No asino daya amax a hard killer. Akasarita da. sige. Okay, kastapay. Basta umayak dita ha? Nas ka na makapanawak, sakbay ang makasubli da mama. Okay, bye. Bye. Ay, talaga nagdakas si Aramid. Anya nga rod ita, Mayora. Hearing nyo manan no next week. Uwan, nga mabalin adagitila ang abogadok ti agparang. Ah, kasta ka di. Kasi ka, kano mo ti panagparang mo iti korte? Agsaruno tayo lang, Mayora. Tagasat ka, tanalaglag ang laang ti kasong tagtungtumpar kapay lang iti bilin ko. Juan, Mayora. Ngam numalusutak da ito ikit. Agalwad kanyak, dagiti nang imamag kanyak. Kas kadagiti sigot a kadwa tayo. No adala ko makontakyo iti unag amang godas kadakwada. Narigat, adada iti protection program. Day talang nga. Dayjay amartin kit diti siputan nyo. Mayora. Dayjay ti may sa buong ti ulo. Nasursuro nak asinupring ni Verna kapukin kuana. Patuloyan nyo nga rod ti manghire kan Max a hard killer, Mayora. Huwan, ngamnasken a makasarita. Diyak kayat asyak to ti atapan ni Verna. Sige, Mayora. Ngam, kayat ko a kidnapan nyo ni Verna. Anya? Yadayok kan Martin. Nung makaununa a maarami data, isarunuyo a patayon ni Martin. Sige, Mayora. Talaga asaan lata ang makapanunot itinasayat ni mama. Sana mabalin. Na yung paglakit din tasandak ang nadlaw kan gito. Hindi pa nagsarsarita da itay. Awakak ni Martin. Ibagak tinanggag ko nagsarita ang damamakan gito. Awanan kayo itibain! Ipagarot yung mata amalilaw dak mama. Babaan ti pamarang akin na yung bagyo kanyak. Amok nga dadaka sa panggapyo kanyak agraman kini Martin. Iso ala dingiton mi Mayora. Apay namin mama. Anya na unay ti saan nyo ang pangayatan kini Martin. Nuti ko na yo adiyo kaya tapag numaranti sa balit ti kinabak nang yo. Pwes, kukwayo lang. Tangay amok tumot lang nga nagtao di ti kinadakas. Sumardang ka, Verna! Di nag-ibabain nga. Mama? Mabitan, Verna. Mama? Itaray tayo iti ospital. Mild stroke ka na, honey. Naimbag takastalaan. Apay nga tangamin ang nagbalin akas chay ni mama. Pinaadipan iti pirak. Wan nga rod. Pulos mat ngaminan nga awan na saya at ang mapanunot na. Agasan, taong resyak nga anak na, pakidnap na kano kadagito. Kalpasan na, iadayodak. Kan manang dan iti hard killer amang patay kanyak. Isa pasensya kan, Han. Niramraman ka nagpanggapan ni mama iti dakas. Han, Ngang pagyamanak lahangan iti Diyos. Tasaan daan nagbaligay iti dakas sa panggapda. nunay patungpal naman. Nakasagana ka mga awat iti amin. Takasin karikan ka. Magsat man ti angas ko.
Si kakat si kantulat at ayayatak. Kasakmat. Samsam itik pa yan na magsat ti angas ko. Ngam ti mapukaw ka iti biyag ko. Agyaman ak unayan. Tay tilaksid ti kasasaad ko iti biyag. Inlaban mo lat at ayan ayat ta. Nga uray laksidon nakakuman ni mamam. Honey, Nga uray awan tawidem kan kuana. Saan mo asamiran? Saan nakla nga mapukaw iti biyag mo? kaputa din tumagatadan iti pirak. Ti awan ka asping na panagayat ko kan ka. Nga uray ka ipapanan pa yan, ti pan nakapugsat ti angas ko. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungayin kami patangatang agyaman na pagayam. Saan kami hatulang, Uwan, nanang, tatang, ada relasyon min ken Manolo. Wanan ka itibain. Apay atinong panag nanang. Ada boyfriend mau, ngagdamangam. Apay anak ki boyfriend ka pa iti sa balay, Isinak to ni Jomel, nanang. Kat ni Manolo ti pakiasawaak. Anya? Ay, ti awanan baen nga anak ko. Nagbalin mo tan abalang kantais. Ay, si Maun. Ready, Isardeng Maun, kaya ginaw. Intan maturaw. Ay, sa anak pa'y makaturog. Maturog kalatan. Bay anak pa'y ditaw. Nabartekan si Mau. Ay, bay anak laag. Kaya't ko ga ipapasti sakit tinakam ka iti anak ta. Gapo iti panagbalin na abalang kantais. Ay, hilakay. Bainak launa kini Jomel. Dumaamuan na ti amin, Sedes. Andiyan tula agad ti konana iti anak ta. Dumaamuan na nga isukat gaya mo ni Katrina jay nakataktak nang ken nakasaysaya at unay a tao iti lakay abalaw. Ada umaay lakay. Isardeng mo kumanday ta. Asino na ita? Siyak tata si mo. Umayak man. Nay, ni Jumel lakay. Basta ka, kaya't ka, kasarita. Nakaturog kayo katin, tata. Nana. Ay, mabit lang, Barok. Umayan. Nay, agin inom kayo matata. Itaman pa'y asinangoy ti arak. Wan barap. Ta ada problema may kendadab asedes. Anya ti problema yo, tata. Nana. Panggap iti anya ti problema yo, tata. Nana. Ibagayo kanyak tabarang makatulong ak. Ay, nakadagdag sa hindi parikot mi ita baraw. Ay. Ay, agsangit kayo matan, tata si mo. Ay, gaputa. Babain kami unay kan ka, barak. Anya ko mati, kabain nyo kanyak, tata. Saan kayo amaawatan? Bakit si Kante mangibaga? Ay, nasaysaya at asikalakay. Anya ti ibagayo kanyak, tata. Nana, anya? Ay, kwa, barog. Hindi, Katrina. Apay ni Katrina, tata? Ay,
Adda kaayan ayat na sa balay. Anya? Saan man nga angawan na kasta, tata? Ay, pudnaw, timbagan ni Tatang Asimaw baraw. Nila kay Manulaw, tinangisukotan ni Katrina ken ka. Saan? Saan? Oh, Jomer. Ikaw, di maapay nga arak ti sangsangwang. Jen, Ada ka di problema? nakadagdag sa na problema ti sangsangwa kita. Amay, ano ti parikot mo? Ni Katrina. Insukat na kon kanila kay Manolo. Anya? Di ka man mangrabak iti kasta? Podno ti ibagbagag. Tamis mo ada tata si mo, tinang ibaga kanya. Baklang ni Manolo. Kat no iso ti pakiasawa mairanat kay Tomad. Iso asandak a kontraan ti panangayat ko kenkwana. Kwarta ka dilaan, tinapatikan ka. Praktikal itan ti panagbiag nanang. Saan mo amayapoy ti ayan-ayat lang dita? Amom kaday ang nasakit unay tinakam ni Jumeli itinamuan na. No kasta? Imbagayon kini Jumel iti amin nana. Wine, Nasayaat no kasta. Kat sapay la kuma. Tamaawat na tigasat na. Awan nga ruden tinaskan baya pagsaritaan mi. Umdasan day ta. Tap numawas-basan ti relasyon mi. Jumel, gusto na. Nabartikan. Bay anak lang, Jen. Kaya't ko ti makalipat. Jumel. Apay nga inaramid kanyak ni Katrina ti kastoy. Anya tinagkurangak kan ko na. Salud-sodam to kan ko na dayta. Ito nagsarita kayo. Talaga kasarita. Damagak kan ko na. No anya tinagkurangak. Kan no adda ginura na kanyak tapay nga insukat na. Jack may po sa panunutan. No apay ang nagbalin akas jay. Lamdo lang ti amok ang makagapo. Umuna, nasisirap iti kinabaknang nila kay Manolo. May kadwa? Ang mga nuginom daw ayan mo nila kay Manolo. Kat awanan ti pagpilyan na no di ti makikasar kan kuana. Naimbagal daw mo, tatasi mo. Tata, kunam kanyak Manolo. Kasnangag mo, tata. Apay ko maatata ti awag mo kanyak. E dinto ta agkataabta. San mo kumakontraan ti tata nga awag ko? Tapangdayo ko king kaday ta akasagbalin to manugang mo. Anya? Nubya ko ni Katrina nga anak mo. Kayat ko nga iti kabitan na panawan, agkalay sa Kamildon. Saan? Ure saan nyo kayat? No kayat ti balasang nyo, ti makiasawa kanyak. Awan mabalin nyo. Anya? At dan iti gusto nga edad ni Katrina. Kat makapagkasal kami nga uray awan pamalubos siyo, anaganag kan kuhana. Dua kami nga imbay ka ni Katrina di titurod nga ayuyang yuy di adwa, Jumel. Apay akadwam day ta alakay nga imay dito'y Katrina. Gaputa kayat ko asaksyan na ti panangibagak ngagsinatan. Alipatan akon. Katrina? Manipod ita ka nito. Katput daw kung ti ayat-ayat ta. Apay nga aramidam kanyak ti kastoy. Anya tinagbasulak. Anya tinagkurangak. Awan nagpasulan. Kan awan tinagkurangam kanya.
Anya nga rod ti rason? May salaang ti makagapo. Ti awan kan ka, kat adda kini Manolo. Lawlawagam ko matikayat mo nga ibaga. Anya ti kayat mo nga ibuksilan. Awan kan ka ti kinabak ng asat sa pula. Kat maalas mo, taadda kini Manolo dayta. Kat iso ti pakiasawaan. Anya? Nupay kasta, agyaman naklaangan iti panagayat mo kanya. Ngam agpatin galaangan dito'y Jumel. Ti kinabaknang nila kay Manolo ti makagapo. Itinangayatan ni Katrina kan kuana. Wandiyan. Jak impagarup ang nalakamat gayam ang masisirap iti pirak ni Katrina. Ang amore kas jay. Saan ko latta may waksi ti puso kan riknag. Tinasayaat, lipate mo ni Katrina. Saan lang iso ti babae? Dito'y rabaw ti daga. Iwaras mo lang ti panagkita may taglawlaw. Masarakam ti maikarilaunay di tapuson. Di ta nasinaw a panagayat mo. Nagsakit, Jenna. Narakot na kumatay. Naimbaglangan. Tada ka mang patpatibkar kanyag. Nuawan ka. Ang mga noan yan ti maaramid ko iti bagi. Lalaki ka. Saan ka ngagbalin analupoy? Kasaritag to ni Katrina tagkasar kamin iti kabitan na panawan. Di may sa kadagiti anak kong agtrabaho iya Manila. Iso na iti umawawag. Hello! Nakawag ka man anak ko. Anya? Nukas na. Amomon? Awan, agbayso. Anya? Saan nyo akayat ang mga sawak manan? Ha? Saan ni kwag lang almanan na? Saan? Saan ada kayo ti masurot ken mangisuro kanyak? Tadi may paay tinagsak ko. Orayan niya ti bagbagam, asawak ni Katrina. Mayat kayo man wino saan? Anya ti kunam, Katrina. Agkasar kayaw kan manulaw. Kasta kang paiso, nanang. Saan mabalay? Mabalin, tatang. Saan may akayat adayjay ang Manolo akas manugang? Awan mabalin nyo, no iso ti kayat ko apaki asawaan, tatang. Agmauyong kakadain? Nasimbang ti panunot ko, tatang. Amok ti sasawag. Anak, agpanunot ka kumaiti namin ribaw. Sakbay nga agdesisyon ka. Desidido ako, nanang. Talaga ang makiasawa ang kini Manolo. Ay, talaga natanggan ti ulong. Tatang, ulitek manan. Sumaya at tibiyag tayo no jay baknang ti pakiasawaan. Iso asaan kay kumanak kumontra. Anya? Tano ni Jumel ti pakiasawaan. Agpatingga agtulaan iti bangkag ken taltalon akakaasi a madardarang iti ini. Anya? Agkalay sa kay tugayam kanila kay Manolo. Wan Jumel. Iso nga awatam kumanti kinapudno. Asaan adatateg kagasa. Nagsakit dito yung inaramid mo kanya, Katrina. Saan kanto ko mga agbabawi? Saan nagtungag babawi? Taamok anaragsakak to ken naging awa iti sidong ni Manolo. Nasisirap ka lang iti kinabaknang na. Naskan ti pa nagpraktikal itang Jumel. Kat sorry. Awatam kumanti amin. Lipatan mo ni Katrina. Ibawin mo lang ang tirik namin ti sa bali. Wen, gusto ka. May sabalang kantis kan rupat kwarta ni Katrina. Kat saan amay kari itinasinaw a panagayat mo. Gusto ka, friend. Kasano nga ilalampay ti may sa tao. Arupat kwarta kan di na matakdaran ti Karina. Di adal ka. Natak ng katao, Joel?
Saan mo aldaalan ti biyag mo? Gapula ang ti awan serbina, babae. Jenna, Sorry, tinaibaga ka. Nga masurunak launay ka ni Katrina. Di na inilala tinapudno nga ayat mo. wan nga rod. Agyaman na ka. Kasi tinakunak. Naimbaglaangan tadda ka amang patpatipgar kanyak. Napatid ka kanyak, Jumel. Nasayaat kamot una atao. Kat gapoy ti day tagalad kat kinataom. Saan ka narikat nga ayatan? Kahit ka saan, saan na ka narikat nga ayatan ti asino man? Andati ko na, Katrina mahal. Sana kaya dagiti dalakkel mo, ti dumar ay ito, iti kalay sa ta. Uwan nga ron, mahal. Bayam latay dano di na kayat. Saan nga isuda ti makalapad, iti panagkalay sa ta. Uwan, masaludsud ko man kayan. Dagiti anak mo. Umanamong dakam di matlaang kadagiti plano ta. Nagkadkad da. Numabalin kat sanda na kayat ang mga sawak manangap. Saan nga isuda ti mag-isuro kanya. Tikat kaaduda amang ublag iti relasyon ta. Hawan nga rod. Mababainak pa'y kat ng daduma. Takon ko na kinayat ka kano. Gapulang iti kinabak ng mo. Oh, saan ka di akasta? Ha? Ay, wah. Ang huwang ka lang. Amok nga inayat na. Gaputa mariknam ngay ayateng kaunay. Adong dungun kaunay, Katrina. Oh, naragsak ka kadimot lang, mahal. Launay, Kaya't ko, madaan ta adago si anak. Aniha? Kahit ko ti magibati, iti pakalaglag, ipamtukan niya, tungpalbiyag. Anya ka di dayto ngay bagbagam. Kaslamat na mapukaw kanto. Sana maliklikan day tagsipod ta na tayo nga nakon. Kaya't tayo manuin saan, dumtang ti sisina, iti day ti abiyag. Saan ko ang kaya tapagsaritaan day ta, Manolo, mahal? Sige, sige. Tigid di panaghani mo day di bagyo, ti sa ganahan ta. Kaya't ko ang naragsak, ken nakalalalagip, dagiti tunggal ka nito ta. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ita ti planong Jomer. Ta nakikalaysa ni Katrina kanila kay Manolo. Saan pa ilaw na yan orno si panunot ko, Jenna? Ngam, adanay kadang ko. Anya dayta? Gusto ka. Apay kit din nadadaalag ti biyag ko. Gapula ang iti rupat kwarta kan balangkantis a babae. Wanmat. Kas na isulangan ti babae no atang pailaan. Aklunat. Nagbalinak a bulsak iti naunday a panawan. Kat, anya ti kayat masawa nita. Nagpaituraya kitirik na kan panunot ko. Nila ang Katrina tinakitak. Tinakaiturungan ti matang ko. Idinto ta, adapay gayam sa bali amas na saysaya at gumiso. Anya ka diti sasawa mon. Maikawak ka dagitang ibagbagama. Maawatam to ti kayat ko asawan, Jenna. Saan ko akayat? Ako na ang tidakdakamati ka tao. Apanakip butas ko laang. Wano, aramatag tapno malipatak tinasaam. Ngayon pa'y kanyak ni Katrina. Anya? Ipamaisakit din nga si Kaswan ti organic farm ko. Dito iti pangibukbuka kiti panawan. Kabayatan ti pananglipat ko kan Katrina. Gusto ka. Katibagam lang na damay tulong ko. Talaga adakal ti maitulong mo, Jenna. Kat ulit tagtagyaman kan ka. Tapulos adinak pinanawan. Kumusta ka, Katrina? Nasayaat kami mat nga gasawa, Jenna. Kat ni Jomer, kumusta mat? Ay,
Manmanon nga da ije balay na. Sa dinon, di pagigilanan. Tako na maaman-mano nga da iti balay da. Sipud in kula Simon. Ije latan organic farm na ti ayan na. Talaga ang nagagat ni Jumel. Di nang tumaartapan ti kinabak ng ni Manolo nga asawa. Nagdakalin ti nagbaliw mga Katrina. Saan ka nakastay sigo di diyan napakumbaba nga amok? Talaga nga ado ti pagbaliwan ti tao. Nang runa no da amin kenkwana, Jenna. Nang runa ti kinabak nang. Katrina, mahal, sa dinutayan mo. Apay, anya man ang ti ibagam? No sumang petak, sa batin nakmadang. Kay talat pagalistuan. Kaputay ayat ang kaunay. Saan ka mamati? Nanene, apay madasan. Itakadipay, ti panang ibagam iti kasta, inindutagarsawatan. Agasawatan. Di mo pa'y tinumpal dagiti karim kanya. Awan pa'y pulos na ipanagad mo kanya kadagiti kinabaknang mo. Makatawanan din na palabas, ipod nagkasarta. Di kagdanag. Inton bigatrog yan tan nga si kaswan dagita bambanag. Paisagana kita abogado. Adviso? Ay, agyaman ak Manolo. Talaga nga'y ayatan nagdaya. Sige, ibabayo amin ng dagiti landok, kada semento. Tabarang no, marugyan to no bigat, ipatakder ko adak kalabalay. Ngara pa mi idi, kin Katrina. Jumel, Ha? Jenna? talaga gaya mga ipaypaysum ti ko ng kanyak ang mga ipatakder kay titakkel abalay dito iturod. Ngayo yung hindi kini Katrina. Wana? Oh, dakkel kwarta ti pagastos mo dita. Saan mo ta paglastog, Jenna? Ngam dakkel matan ti ornong ko iti bangko. Ah, wan. Mamati ak. Tadanda nilinawas ang mapan ka agi bangko. Ado nga minan ti paglaklak kong kanagiti apit mo, yung organic farm mo. Sa bali lang dagiti dingwan. Kasi ti baboy dyan daduma pa eh. Kasta no dara pa optimize sa tao, Jenna. Ngam, asino nga iti pangisagutam iti teta. Kat, awan mata ni Katrina. Jenna, no adda na po ka, adda may sukat. Oo, nagkasatan. Asino day jay? Ang tirigat na. Saan na pa yung amo da ito eh. Anya ti kahan mo asawan. Saan mo pa'y anay baga kan kwa na tirik na? Ngam ibagbagamon nga isagot mo kan kwa na? Uwan. Mabali na mamo no asino tinagasat, Jumel? Kaya't mo amamuan? Oh, syempre, no may talit mo kanya. Sikat bagbagak, Jenna. Anya? Siyak? Kalpasan na nagmaumaw ti ayat ko kan Katrina. Si kamat itan, ti pangisagutak iti awan kasping na apanagayat, Jenna. I love you. Ay, si Maulak ay. Deh, payakas taunay daras mo ay masidag kanyak. Ay na. Nagdakkel ti bimaknangan ni Jumail. Nagdakkel ti patpatakderen da abalay na. Ijayan ti turod nga ayuyang da iday kini Katrina. Ay, amok. Kan nakadado pa yan dagiti matulturungan ni Jumel. Babaan iti panagpapautang na iti kwarta. Ay, isut kababaan ti panagpaporsyento na iti kwarta lakay. Ay, no saan ka no akabailan di imutang ti agbayad iti porsyento na. Uray jay lakanulatan bagi na winugatad nga inutang na ti sublina. Ay, Wayne. Iso nga ro da makatulong ako nak. Ket no makita namet talaga amarigrigat unay tay taon. Ay, saan na pa'y napaporsintuan ti pautang na. Ay, nakasaysaya at unay at tao ni Jumel lakay. Awan makunakken kwa na malaksid iti kinasayaat na. Akan nagadong ti taraken na farm na.
Wine, kan adaw ti tao na ako naman. Well, ket masulidwan da amin. Iso ang makatulong pa'y kadagiti kalugaran tayo nga awan trabaho na. O Jumel, agmerienda ka pa Ah? Ay, thank you. Nagsingpat lakit din to'y sweetheart ko. Siyempre mo ta. Agyamanak ka, ha? Gapukan ka. Daras ang naglunit ti sugat to'y puso. Gapu iti panang sugat ni Katrina. Ay, kung nagtalinad ka na bulset, adi mo makita ti sabali akayaw iti aglawlaw mo. Kinapudno na agpada kayo ana si Dagtarik na. Mas pinilik ni Katrina. Tateam mo, agtali na itirik na kanya. Nyam. Naglakaan nagmaumaw ti ayat na. Kan naglakaan na pura iti silang tipira. Jumel. Ket ita. Saanin nga agsakit tinakam ko iti napasamak kada kami. Mas agyaman na kit di. Tada ka. Ana magrosing manan iti ayat dito'y puso. Ay, eten ka met, Jumel. Kati-kari. Kukom ti puso kaginggat mauyos ti anges ko. Kasta akmat Jenna. Kat apaman amalpas ti mapatpatak darabalay ta. Agkasartan adagos. Oh, nuan niya ti karikeng kagatong pala, Katrina, mahal. Agyaman na panulo, mahal. Ay, ateng kaunay. So nga ramid amin nga mo kapag nagsakam. Agyaman akmanan. Sige, patarayin pa nga rutilugan ta. Magagaran ako na makadanang iti ayan ti abogado. Sige, no isot ko na. Dayta. At danton may pagpanagkal ko, kinabaknang ko. Apaman amay nagan kanya tidaduma kinabaknang mo, manulo, mahal. Wan, iso nga. At ba't trak masabat ka ka? Ipawin at imadibilak. Simo, ti anak ta. Apay, anyat napasamak kan Katrina. Nadisgrasya na kanugin ni Manulaw. Anya? Imayin padamag di karuba na. Ay, nasimo, dadakan kanwi di ospital. Mapantangarod kita ang eda pa kay. Ambun ta, no anya talaga tinapasamak. Jumel, aday padama ko kan ka. Ay na, jak amo na niya timarik nam iti daytoy. Oh, anya ti ipadamag mo kanyak. Takas taon na adaras mo imay dito eh. Ni Katrina nga ex mo. Apay ni Katrina? Nadisgrasya da ka no iti asawa na. Anya? Juan, kat adada ka no iti ospital. Diyos ko. Tarabahin niyo kumaida iti asawa na. Ay, doktor. Ay, doktor. Ay, sa dino ti ay nagiti agasawa na disgrasya. Ay, kumusta anti kasasaad da? Kapinanuyo ka di dagiti na disgrasya na tata. Ay, anak mi jay babae, doktor. Kumusta dan? Natay ti may sa kadakwad. Ket addan iti morgue. Anya? Saan? Ay, doktor. Sino tinatay ka na kwada? Sungbatan niyo kumati sa lunsod ti asawa, doktor. Jay lakay tata. Nana. Anya? No kasta, may sa nabulsak ti babae. Ta namaramaran iti riduma ti windshield dagiti mata na. Ken maputod pa iti may sasaka na. Diyos ko. Diyos ko.
Oh. Apa yan nagawid ka pa lang dito balay, ha? Katrina? Pamela, Awanan ni Papang. Awanan ti karbungan nga dyan dito eh. Awanan sublian. Kan saan ko maana pa sa makday jay, no saan agapukin ka? anya? Pumano kan? Kan saan mo namaan titawid mo? Tawan na pulos, tinaipanagan ken ka ni Papang akinabak nang na. Iso nga awanan ti karbungan pa'y nga dyan dito eh. Panaw! Ngam nagkasar kami kan Manolo. Nagkasar kayo nga agpaiso. Ngam kasi itinakunak. Awan karbengam nga uri sinti mo kadagitisa ni Kuana tadagi jay kat pundar da pay lang iti day di mama. Saan? Sige kakadwa. Burasin nyo lata amin dagiti mabalina na mailako. Sige. Ang nadan nyo Tapno sana matiltal kan madadal dagiti busal. Jumel, nakadado man ang tiburburasin niya. One sweetheart. Ta adong amin ti order. Wow. Aywan gayam. Ada sa nga ilim. Sa nga ini. Wan. Sino? Ada ija kalapaw mo. Nagbati ijay. Sino? Ni Katrina. Pinagtalaw da kita anak ni Don Manolo ija balayda. Panawan kayo pa ya, kini Katrina. Mapanak kiti anti mawat patakder abalay tanto. O sige, aganad ka, sweetheart. Pakawanan ako, Jumel. Saan ko natarigagayan ay panakasilpo ti relasyon ta. Ngamit di. Ang kitawag iti pamakawan. Tabarang luwag ang tirinda. Katrina. Sala ko na may kari. Kangunaan ti amin. Awata ka na ito tinusan. Gapo itinalabas sa panagambisyon ko. Abubak nang babagkan Manolo. Nana. Tata. Apaya kas titigasan ko. Apaya nagsangga sa takunay. Saludsodam tabagim do apay. Hey, sigaw. No saan na alinabsan tinagambisyon to'y anak tabakait. Ay. Adayo kumaapasaran na amin dagitaw. Mabalin ado sampay kini apo Diyos dagitoy ita anapasamak kan. Gapot pa ng talikod mo. Itinadarisay nga ayat ni Jumel kan ka. Ita, nagasgasat ni Jela. Taiso tinakaibaw ingan tinapudnaw nga ayat na. Nagbabawi ako na tatang. Nagbabawi analadawan. Ita, si Kanti nagbanag ang nakakaasi. Naidap tilawag na giti matam. Malaksid amay sa kapayan apilay, anak kao. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama amay panggap ken aya. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yung nga adal renno inspirasyon. Noong magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe kami ten tapno mangigam tumanen tay sumarunong ngayon kami patangatang agyaman na pagayam. Iti tunggal pitik ki puso, nadaguro-uray nga istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Hey, bakay.
Sa dino ti ayan ni Katrina. Ay, saan pa'y mo tasimang pa? Dapanan na. Napan naglaba ijawa ngam jakman amaw tawan mo taon. Ay, siguro kat nagkita damadan iti boyfriend na. Iso nga awan pa aging gana ita. Bayam kadlat ta edad no, kastaman bilang lakay. Ay, sa bagay. Adadan iti umno nga edad. Ang may mayat ko mano dito'y latabalay ti pangpasyaran ni Jumel kenkwana Nasingpet ni Jumail, iso natalgedak latta iti anak ta nga uray no sa di naman ang lugar ti pagkitaan dalakay. Iwan met kiti Ay nga maguray ka. Ada ka di ibagam ta iso adagos ti sinapol mo itay dumteng ka. Ay, nagsarsarita kami ken manulaw. Kayat nakanaw nga alaan di anak ta akas katulong da. No, kayat na, ken kayat tamad. Ay, kasta ka day. Ay, dwalaang ti sirbian na no kas pangarigan. Jay anak na anas ken isulaang. Dagiti daduma nga anak ni Manolo kat adadamot ijay Manilag agtrab-trabaho. Nangato ti sweldo nga itad na, iti anak ta no kayat na. Mano kanumot ti sweldo na no bilang. 8,000 kada bulan. Ay, kasta ka day. Dakkel ano kasta. Ngam kayat nga tamot ti anak mau. Ay, anya kumati sana pangayatan ngem ti agis istambay metlaang. Si Mau, kakaiso na nga anak ta ni Katrina. Ay, Kan, san tayo mo't ngaglanglangan amangan. Mamitlo tayo mo't amangan iti may sangal daw. ay wan. Ang dumalaang no ada trabaho na. Tabarang may kanak tumet iti igatang ko iti pantalon ken badaw. Anya, ay no siyak lang lakay ay sanain. Ay nasedes, lakay ken baketan. Masapol nga amumet ni Katrina ti agtrabaho. Ay, kasanulangan ti biag na inton awantan. Kitaan dagiti tumatayab. Nakaragragsak da ngagsinsinipit nga agalaallatiw kadagiti isang sanga. Isuda ti saksi iti natarno nga ayan ayat ta, Katrina. Owen, Jomel, I love you so much, Katrina. I love you too, Jomel. Ikarik, Katrina. Nga iti daytoy aturod nga ayoyang ta. Mangipatakderak to iti duakad sa aran. Nga iso ti agbalin nga umok ti ayan ayat ta. Yan. Ti arapaap ket awan bayad. Iso baybay anak ang mga rapaap. Agpa ito iti buklan ta a pamilya, Katrina. Ado man ang tibunga dagiti mulak anatang. Mabalin man ang ti agburas. Ay, awagag to ti agang angkat. Tao may damanan gatangan ti hapit ko. Friend, di ikaw nagagagat. Ni Jen. Naimbag man ta nakapasyar ka dito'y bangkag ko. Wen nagatugay man tibunga na kita mo naman natin Wen, kita am dagiti kamatis ko. Nakad-ado ti bunga da. Kastamad dagiti mulak abawang. Nagdadakkel ti bagas da. Daras ka bumaknang kapot kinagagat kang kidalay ng agmulmula. Sa balila talaga titagturpos iti agriculture niya. Una, Gina. At iwan pa dagiti daduma dita professionals. No dilig ti sweldo da. At ato ti papastrek mo, no aglako ka kadagiti natag mo. Dalabas Awan pa iti mang mamandar ka. Tabos mo ti bagpagin. Dahita tinagdumaan na. Apay akin ay kahit mo tinagtalon. Ngam tinagaplikar iti trabaho ti opisina. Saan ka kumamabilbilag iti darang tiini? Limitado ti sweldo mo, no birok mo iti opisina, Gina. Kan sikamat lang tinag ko na. Ana imbag dito'y tawan amok. Boss ko ti bagbagik. Gusto ka mat dita? Kan kahit ko pa parang ayon dito'y organic farm ko. Kan adamat aramidag pagtaraknan iti dayjay apasat. Dadagitin turugit da. Agpa ito mataganagan iti bangkag kan talon ko. Wow ka! Nagpintasan dita plano. Masigurado. Dito yan tirumang ayam iti gusto.
Anya ti kunayo, tata, nana. At sapsapul iti katulong ni tata Manolo, katsyak ti kayat na nga alaan. Ay, wen, anak, katwalo aribo ti kunana nga ited na. Aswil daw, no, mayat ka. Kwa, tata, nana. Uray kat, asidagmat dito'y balay, ti balay da. Ay ngem no siyak. Saan na kaapilitan, anak kaw? Kano siyak laang oray saan ka amapan akatulong. Ta saan tayo amakurkurangan. Nana, Agam, awan dakes na, no kayat mo. Ay, no kayat mo, oray stay out ka kano, ta asidagmat dito'y balay da. panunutag pa'y tatang, nana. Ala, panunutom nga rod ana imbag anak kaw. May mayat no adamot pagtrabahwam. Tapnom, kagatang kamot ay ti kayat mo agatangan no adda kwartam. Kumusta ti panakisarita yo iti anak yo, Simo? Kaya't na ti agkatulong ka na kami. Ay, saan pa'y anak ka desisyon, Manolaw? Ang patya ka kayat na. Dudwa kami asirbiyan na. Tadagit anak ko adaduma, yemot Manila ti anda. Ala, bayam ta kasaritak manan inton sumangpetak ijay balay. Kaya't ko amamuan iti kabitan na Panawan, ti pangadang na. Tapno amok matyaramid. No agbiro kag pay ti sabali minusanan. Ay, uwan Manolaw, saan ka nga agdanag? Tano kayat na, baon nag-adagos dito'y balayaw. Ay, sa di naman ang ayan jay anak ta si Des. Ay nagpakadaan na pan iti balay da Jumail. Anja, Ay siguro, napanain nyo man iti boyfriend na Ti ibagbagam ken kwa na at trabaho. ay, nasayat mat, no napan. Bareng no saan nga ublagan ni Jomel. Panagkunak ket saan nga ta. Sa may sa sidigmat ti balay tayo, iti balay da Manulaw. Ay, isumat. Awan nas ka napagdanagan na kin Katrina. Uray marabyan pa nga agawid kat mabalay. Anya ti kunam, Katrina? Sumrek ka akatulong da don Manolo? Wan, Jomel. Anya ti desisyon mo? Saan ko pa'y nga mo? Iso nga ron nga inyuman ko kan ka. Taamok no, anya ti ka panunutan. No pawilan ka, sigurado akaluksaw dak dagiti dadakkel mo. Iso nga adakin ka no, kayat mo, wano. Sika ti makaikadang iti dayta. Saan da kamat nga taapilitan no, saan mo akayat? Sa bagay, dudwa damot lang iti anak na anars ti Serbia. Ken, asidagmat ti balayo iti balayda. Wen, ken ko na ni tatang, ori stay out tak kanu, nukas pangarigan. Oh, di mayat Nukas ta, palubusan na. Kasi tinakunag. Adakin ka amangedeng iti dayta. Padasag sa? Hmm? Ang no, marigatan na. Di, agik katakmat lang nga dakos. Oh, Jenna. Nakapasyar ka man dito yung bangkag ko. Wan, makapasalibukan namin dito Nagparier, nangarunan dito nangaramidam iti kalapaw mo. Wan, hirok ti mangga. Ken ado ti frutres iti aglawlaw. Iso analami isti puloy na. Wan nga rod. Nagmayat na pagililadan dito nangarunan no ti andaw Una, Sapay malangab ti presko hangin manipod iti amyanan. bodno dayta. Iso adito iti plano kapang bangunan iti balay minto ken Katrina. Nagkasat ni Katrina. Nga ta? Wano, malas na. Ta may saak lang anano mo aman nalon. Ay sus, saan mo alang-laangan ti kinaman nalon mo, Jomel? Tanoawan nagitikas kan kaman nalon. Anya ko mga ruti taraon dagiti tao. Sa bagay. Aywan kayang. Anya din natamag ko. Simrek sa akatulong da don Manolo ni Katrina. Owan. Kat pinalubosan mat. Saan ko ang mabalin alapdan? Kayam. Anya? Agpay so akayan ayat kon. Ngam adamat dagiti bambanag asaan ko ang mabalin na kontrolan. Sa bagay. Ken nasayaat mo't magtrabaho.
Tapno ad-adda pa'y amasanay kadag iti trabaho iti balay. Tapno into nagasawa kamin, kat santo na may kawa. Wan matkit di Awan gayam, friend. Di mo lang masango, ta kadwaan ngagburas iti bunga, dagiti mulak anateng. Adag mamin tinag-order. Ay, sige, Fred. Among may ayo ako na yung agburas ka dagiti natin mo. Gapot kinalapsat kang tinaaruda. Siyempre, nataripato ka na yung bagida. Ta kasapulan damot ti pan nakataripato. Nalaing ka talaga farmer, Johan. May sakang agrikulturista, akin ay kayat natin nagtalon ng ti sumrek iti opisina. Friend, daytoy atalaga ti arapaap ko. Kat dayawan ka unay iti dayta. Iso nga, inkargatak tinagadal iti kina-agrikulturista. Ta ipakat ko mismo iti tawid ko adaga. May saka abanwar dita. Wan, ibilang ko abanwar dagiti mannalong. Ta isuda ti makunkuna adturi ti may sa apagilyan. Agyaman naklauna iti dayta. Iso nga ro, dadakkel ti apal ko kan Katrina. Ah? Ay, anya ti apalam. Ako ha. Ngamin, kaskin ka tinagbalin na kayan ayat na. Ay, pudno ka diti kunam, anak. Kayat mo ti ibagbagak ken ka asarkam at trabaho. Uwan, tatang. Ay, saan ka ding agkadkad ni Jumel? Saan, nanang? Ay, nasaya at ano kasta. Di inakto nga rodan ibagakin Manolo akayat mo. Uwan, tatang. Day ko na ako, anak. May mayat mo't laeng no ada pagtrabahwam. Tapno ada mo't kwartam Uwan, tatang. Kayat ko ti stay out. Agawid na kami na tatang. Eh, sige. Awan problema no may panggap iti dayta. Ibagak to kini Don Manolo dayta abanag. Anya, kaya't madlang ti anak mo, ti mangisirbi ka na kami, iti anak ko si mo. Ay, wan, Manolo. Ang isti out ka no, ti kayat na. May mayat madla ko man, o istiin. Ay, oray ka. Asinagmat to'y balayaw, iti balay may. Sapaan nalatan ate umay. Sa bagay. Nala, ibagam to nga ro damang rugi na dagos. Sumrek to nagtrabaho inton bigat. Sige, ibagak to ken kwa na. Gayam, dakkal tinaglakwak iti binuras ta natin ko. Oh? Ket, alam da ito eh. Tangdan mo. Oy, sa nga ribo? Nagdakalan? Dakkal tinaglakwak, kan best friend ka mat. Awan sabsabali ka data. Iso nga awato mo. Ay, agyaman na karod ha. Umayak naman ang tumulong agburas. Sure. Wen, ayaban kan tumanan. Siguro, dakkel ti ornong mo niti bangko. Adamat basitan. Isot pangalaak iti ibagbagak ken kang aramidak iti organic farm ko. Kan igatang ko iti kalding. Nagagat ka talaga? Nagkasat laon na iti maasawam. Nagkasat ni Katrina. Anya? Sa dito nga tati pakasaraka kitikaskan ka. Anya? No, adagarim kanya kakaskan ka, sigurado, aklo na kadagos. Talaga asika. Simula kay. Ay. Naragsakak. Kastamat ti anak tataadan trabaho na. Ay, wan ta magahatang nan tumatan di kayat na agatangan. Ay, ngamno, napagadal tala ko ma. Saan ko man asumrek akas katulaw. Ay, rigat matla ti adda kada tayo, bakit? Iso pasinsan no saan ta napagadal iti kolehiyaw. Sa bagay, uray nurigat lati adda kadatayaw kat naragsak tayo matkit day. Wen, kaya day talaunay ti pagyamyamanag iti apaw. Ay, numaminsan lakay. Hey. Kaya't kun nga makiasawa ko man ni Katrina. Ay, bay amlat tapay ipapas na pa'y mati panagbalasang na. Nang ro nakitawan mo't makunak kang Jumel ano biyo na. Ay, uwan nga raw.
Agyaman nakta, nayat ka madlaang agsirbi ka na kami, Katrina. Uwan, tata. Di kagdanag. Sana ka na strikto, kastamot ti anak ko. Kung makita to, nagagat ka na yun, naktubay ti swildom. Agpaiso? Wan, Ay, agyaman nagtata. Kitnam na maan nyo. Agad kagita. titawa nagagat. As-asidagkan ko na ti grasya. Ay, tata. Sige, sige. Ingkang arudan kita nagiti trabahom. Unam ti aglaba. Masapol yung balasang ko ti uniforme na ama pa nagtrabaho. Uwan, tata. Sige, inak nga ro din aglaba. Panawan kayo pa dito eh. Naglapsat ti anak ni Simo. Kalalayngan ti katayag na. Murina. Gamkas lagbal palikas dagiti mata na. Kan pangulutan tinakagis ngisit abuok na. Anya dahito yan. Kaslay mo bing tirik na ka nakakita kan Catherine. Sabagay, nabayagan na pimusay day di asawa. Saan mat nga tadakas, mga asawa akmanan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Nang rugigaya man ni Katrina nga agkatulong ka na doon manulo niya. One friend. Oh, apay abang bangir ta isom mo. Awan, adalang malagip ko. Anya dayta? Baknang kan nabayagan na balo ni Don Manolo. Ha? Oh, anya ko mano kasta? Jaket mo noonaan nagiti pasama kayam. Napintas di kaya nayat mo. Kasano na makayawan di lakay kayat na nga asawaan ni Katrina. Anya? Kasi tinakunakaon. Diyak ko noonaan dagiti mabali na mapasama. Saan lang mo? No kastanto ti pagbanagan na. Napodno kami iti tunggal maysa, gayam. Saan namat nga tanga maaramid amang isukat kanya? Wan matkit de, kasanaon may pamuspusan ni Don Manolo. Tabalo kat nga raw, kat maasawa na ni Katrina. Anya? Itay pa'y anak kapanaw ni Jenna. Saan asumina iti panunot ko timbagana. Kabailan nga ta ni Katrina ti mangisukat kanya. Iti dayjay abak ng alakay. Ay, kasanon no aramidan nga agpaiso nila kay Manolo. Tinaibagan ni Jenna kanya. Nga aramidan na amin nakabailan na. Tapno magunod. Uwan maasawa na ni Katrina. Mapiitlaan, umayakaon. Nana Sedes, kumusta? Ay, Jumar, si kamot gayam. Ay, sumrek ka. Ay, agyaman ak nana. Alaan nyo dayto eh. Tadanto mati ipakbatyo. Ay, nagaduti na ito nga intinbang barok. Kado nga minti bunga ita, dagiti mulak anatang nana. Uwan gayam, ni Katrina, simangpat ka din? Ay, saan pa'y nga raw? Ay, ngam siguro raw dandan na itan. Ay, urayak nga rod nana. Kailiw ko man na nakasarsarita ti anak yo. Sige ay, urayam nga rod barok. Taipan ko man pa'y ija kusina da ito, intin mo anatay. Sige lang nana, dito yak lang. Saan da kapag danagan?
Asino tinangtad ka dagitoy anatang si Des? Ay, ni Jumel, adda ita, dita salas. Ay, kasta ka day. Agtugtugaw dita salas, or-orayin na ti anak ta. Kasta aya. Kailiw na kanumanan ang makita kan kasarita ni Katrina. Suday tayo may. Ay, amangan no, mabayag pa'y asumangpag ni Katrina. Ay, dandani ita, anday jay. Tata si mo, Nana Sedes. Ah, Amangan no, marabyan ni Katrina sumangpat. Iso aso ko naklangan ni Balay da Tata Manolo. anya. Dandanin agtangap ti sipngat, tata. Ngam awan pa'y di anak yo. Iso nga, inaklangan sukunan. Taamangan no, mabutang agawid ngang may maysa, no marabyan iti dalan na. Uray kunata yung asidaglang ti Balay da Don Manolo. Ta dalang iti bangir akanto. Sige, sikat ti makaamo nga baraw. Ay nasayaat may nusukunan, tada kadwa na nga agawid. Wana na, mapanak pa'y nga rod. Sige, baraw. Sino at aday dagtog-tog-tok iti ridaw? Awan mo tamok nga umaya sa ngailik. Mabidlang umayagon. Oh, Jumel. Naimbaga rabiyo, tata. Paya niya ti bagam tari na brabe imad ng dimay. Sukunak ni Katrina, tata. Anya? Wan tata, rumabiin, kat amangan no mabutang agawid ng agmaymaysa. Sana nanas ka na sukunam ti katulong mi. Tata? Agawid kan. Ay, yuray ko lang tata. Mabayag pa yung agawid. Basta uray klatan. Rabiin, kat awan kadwa ng agawid. Aguray ka man. Agararim ka kadikin ko ano no girlfriend mo. Girlfriend kong tata. Ano? Wan, agayan ayat kami kini Katrina. Kasta ya. Ay, diyak kaya, ngumay mo isturbuhan ni Katrina no madama pa ilang trabaho. Saan ko nga disturbuhan, tata? Iso ano, diyo kaya't nga urayag dito unag tibalayo. Kat, di taklatan roar ang manguray kan kuana. Agawid ka, anda siya kon, ti mangitulnog kan kuanay di balayda. Saan, tata? Urayag klatan iti roar, ti kayan ayat ko. Ay, rumabi ngam awan matla nga di anak ta, Sedes. Sigurado, dandani da itan kin Jumail. Bagtaad na ni Jumail akadwa ng agawid. Wan lakay, iso nga awan danag ta. Ta sinukon na ti anak ta. Nakan anos ni Jumail. Kat sapay la kumata saan agbalbalew. Ay ayatan unay ni Jumel ti anak ta, lakay. Panagkunakat sa antong agbaliw ti rignanak kan Katrina. Iso ano mabalin la kuma, ay tagkasarda. Word, sapay la kuma. Ta saan tong agmaw-maw ti panagayat ni Jumel kin Katrina. Saan mo't nga ta alakay? Ngam no, kunam nga agasawa da kumad. Urayon talata nga isuda ti mangibaga iti dayta. Ay, unay kit din akado ti lamok diti sirok ti mangga pangururakin ni Katrina. Ay, nagloko nga minday di ala kay Manolo. Imbaga nakit din nga iso ti mangitulod kin Katrina. Saan na mabalin? Siyak ti kayan ayat ni Katrina. Kat masapol asyak ti kadwana nga agawid ken mangitulod iti balayda. Jak ipalubos asabali ti mangitulnog iti ayatak. Ay, orayag ti iroror na. Sige, tata. Inakot. Itulog ka ni Balayo, Katrina. Katrina! Itay pangururayan ka. Siya kung ti mangitulnog ken ka iti balayo. Te, amo ka nagawid kan, Jumel. Saan pa'y? Inururay ka. Punagmata siya kung ti mangitulog ka ni Katrina, iti balayda. Natanggan ti ulam. Siyak ti kayan ayat na tata. Rumbang lang asyak ti kadwana.
Isang tikadwak nga agawid, tata. Agyaman naklangan ka na kayo. Intong maminsan, Jomel. San mo ito nasukunan ni Katrina? Siya, ti magitulod kan kwa na. Sana mabalin tata. Dakdakkel ti karbangak. Tagayan ayat kamin kan Katrina. Ah, Katrina, mapantan. Naglukon dayjay nga amo. Ipilit na nga iso ti mangitulod ken ka. Day tati pagkunaam, anaanos kanyak na alakay. Jak amo no kinaanos no ada sa bali agapuna. Jumel, Di nakit din kayat nga urayan ka iti balayda. Isuan napilitan ak anang uray ken ka iti ruwar. pasensyakan. Kunana, asan kanto kanon asukunan. Ta isut mangitulnog ken ka. Saan naklatan ng sukunan? Isupay apakabanugam. Sana mabalin Katrina. Sukunan ka. No amo ka marabyan ka. Malaksid no pagawidan na kadayjay ala kaya masapsapa. Ngala, si kaman langan ti makaamo. Saan aday ti pagsubangan ta? Basta, no amo ka marabyan kang agawid. Sukunan ka. Ket awan makalapad kanyak nga oray dayjay alakay. Anya? Kasi tinakunakken ka. Kaslad na sa bali apanggap na ken ka. Anya? Oh, apay alapdan na kamang sukon ken ka. Anya ti kahit na mapasama. Makapasurun day alakay. Saan pailangan na pukaw ti luksaw ko kuana. Apay akaluksaw mo ti amo ni Katrina. Ipilit na kit din idirabi eh. Nga isot mangitulnog ka ni Katrina iti balayda. Anya? One friend, ngam saan ko ngayon palubos. Isukit din ti masurot kat siyak ti kayan ayat ni Katrina. Ay, nasayat ano kasta? Kat amom na niya timbalag na kanya. Anya? Saan kunto kanon asukunon ni Katrina? Apay ka no? Isuntulat ta kanon ti mangitulnog ka ni Katrina iti balayda. Kat anyang ruti imbagam ka ni Katrina. Sukunak latta. No mo ka marabyan nga agawid. Mapansakit iti ko nakan ka. Gina, Kita man na yung baka. No siyak ti si ka. Pagikate ko ni Katrina akatulong iti balay da jalakay. Anya? Ay, sus, saan ko may nakman ni Katrina? Kan kagurad ak laki di dagiti naganak ken kuana. Wes, may salang ti solusyon dayta. Anya? Ibagam ka ni Katrina nga kasar kayon. Sakbay nga agawan ti sa bali. Anya? Ay, sisak man nandito kalapaw ko dito'y farm. Nagpakadamat ta ni Jenna. Tadda ka no peramidan na. Ay, naimbagkit dimat. Tanakan anos nga umay dito'y. Ket adda kasarsaritak. Ladawan ti may sa Pilipina ni Jenna. Adaan mat iti saguday. Simple nga kawas. Kanagtigtignay. Nakaturpos mat iti 2 taon wano vocational course. Ngam, saan ama kapan iti syudad nagsapol. Ta saan ama panawan dagiti naganak ken kuana. Lumakay kan bumagat matan. Kasmat lang ken ni Katrina. Adim makkel dito probinsya. Awan makunak ken kuana. Saan da nga ginadayo iti kinapintas ken Katrina? Angam ad-addaan ni Katrina tinakakayaw kanyak. Angam apay adi sumina iti panunot ko tinakuna naman ang kanyak. Gapukan Katrina. Ken tiar aramidan nila kay Manolo. At dangatangag pa iso pa naggusto ti balo iti kaayan ayat ko. Di katlaing nagsukat tiners nga anak ni Tata Manolo. Nakadado man ang tila baka kamurang na. Katrina. Isardeng mo ba na dagla ba? Agmirinda tabay. Utoy kimata nga kitibibing ka. Wow! Nagihimasan, Tata. Kalutluto.
Isu nga sarting mo pa lang, tararamidam, tagmerinda ta pa lang. Uwan, tata. Dapay ginatang kong iawit mo to para kadagiti naganakin ka. Anya? Ay, nagsayaat kayon, Tata Manolo. Talaga, anasaya atak no nagagati tao. Kan kang runaan ti amin, napinta sa kaskin ka. Anya? Agla, timot la ibagbagayon. Sa anak mo da napintas? Puno tinakunak. Naidumduma ti kinapintas mo, Katrina. Sige kakadwa, abunwan kan pasuyutan nyo amin dagiti nateng ko. Awan lablabsan nyo, tapno adon tumanan ti bunga da. Oh, busy ka man na nito bangkag mo Jumel. Gapot naman narimaan ngamin ti panagpasuyot kan panagabono mi kadagiti nateng ko, friend. Sigurado nga adon tumanan ti maibunga da, hagapot pa ng taripatong kadakwada iti husto. Wana, Talaga asan sa malapdan ti panagbaknang mo no kastoy? O masenso ka manan. yan anos laeng. Barang makaurnong tumat la da tao. Tapno sa anak mo't la mabainan ang mga asawan to kini Katrina. Wen gayam. Naibagam ka din kan kuana, tinaibagak kan agkasar kayam? Ah, ay kwa, saan pa'y? Ay, san ka nga upayan, nalabasak idakin la kay Manulaw. Nakaragragsak na ba ti panang merienda na iti arubay ti balay nila kay Manulaw? Anya? Ada pa'y pasipat-sipat ni Katrina iti abaga dila kaya? Jenna? Ay, sa galibtak ka, kunak manan. Ang mga no tinamnamam at tinuno asal salwadam kat itangal ti sa balay. Anya? Napatag ka kanyak, kat kasmay sa agayam. Saan ka kaya? Nagladingit ka. Iso nga ibagbagakan ka na gito eh. Adda nga ta sa bali ka papananday jay, akinaragsak da. Jenna? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Nagkadumanin na bulbulong tinaraglag ah. Katrina! Jumel? Mailiw ako na kan ka. Iso nga, dinanon kan dito yung balay, ti pagpapayam kas katulong. Pasyaran nagtulat ako man ni Jay Balayin doon, Rabi eh. Ang mga nuagot ni Tata Manolo. Mailiw ak nga rod unay kan ka. O anya, kumusta kan? Okay, yak mat dito yung balaya pagpapaayak. Katrina! Umay ka banbit? Ay, ayaban na kanila kay Manolo. Sige, mabit lang. Tada siguro masapol na kanya. Urayin nak, Jumel. Adda nga ta kasapulan na kan Katrina. Wano, nakita nak. Kat saan na akayat asarong karak ti kayan ayat ko. Itay pa'y apinanawan nak ni Katrina dito eh. Kunanang urayak kan mabiitlaan. Hindi matlag sublin. Anya nga tati imparamid kan kuana nila kay Manolo. Jumel! Ha? Ay, Jenna! Nagapam? Adala ginatang ko ti istor ni inain siya. Ah, kasta ka di? Kasi ka, anya tararami din ti arubayan da ama Manolo. Or-orayak ti pa nagsublin ni Katrina. Angam, di matlag sublin. Inayaban nila kay Manolo itay, agsarsarita kami. Ay ah, Ay, di matlag sublin. O katsika, papanam ka di pa'y. adala ko maibagakin ni Katrina. Iso adito ti nagnaak. Ah? Anya ti ibagam kan ko ana? Awisit to kuma, tamapan kami maki-birthday ti kasinsin ko. Sa dino? Iti kapag nga mga barangay. Ayun kayam, numasangom. Natay to atalo ti mapan. O sige, barang kayat ni Katrina ti mapan. Anya ti masapol yung kanya. Taapay yung inaybandak, Tata. Katrina. Oh, apay akas tati. Panangkita yung kanya, Tata.
Agwa, Katrina. Urayan nak ni Jomel. So nga ibagayo ko man niya dayta. Amang numatagtagan jay boyfriend ko amang uray kanyak tata. Imbagak pa'y mat nga ron nga urayan na. Pagawi demon. No apaya dito ibay di pang pasyaran na kang kagat madamat ti trabahom. Italaan mat nga imay tata. So hindi ko makagura. Anya nga min ayat ibagayo kanya. No awan, kung tagsubli ako niti ayan ni Jomel. Uray kat nalpas ko mat amin ang dagiti trabaho dito balayo. Mabalin ko pa yan taaglayon nga agawi. Saan? Di ka pa lamap-mapan ni Dayan ni Jomel. Tapay. Ama, Katrina. Ha? Apay akas at panang matmat yung kanyak tata. Aday bagak ngam di na kumakagurkur. Anya ti ibagan tata. Kunak no anya ti ibagayo. Itay pa nga. Nabayag ako nabalo, Katrina. Keryak maawatan ti marikrik naksipod kadam di ti balay. Nakaragragsa ka ko na yun. Kaputa. Anya tata. Ay ayatin ka, Katrina. Anya. Sipod na balo ak. Itagman la makarignan ni ti ayat. Saan yun sa nga amo ti ibagbagayo tata? Sige, panawan kay pay dito. Ita kayon. Katrina! Katrina! Kumusta ka, Katrina, friend? Ha? Okay lang. Itaman pa nga imay ka, friend. Gaputa, awisan ka kuma. Katrina! Iti amo. Awagan nakmanan. Amangan no adan nalipatan na ngayon bagakin ka. Sakbay ngayon may ka dito eh. Sige, agsubli ka pa iti ayan na. Saanan? Hindi kit din hindi pala. Tayo tayo magsasarita. Amay kayon, Jomel, Jenna. Hintayon. Ginura ng samat ng tempodnok kan kuwan. Nakasagana kamangita di ti amin na kayat na. Nulakit dita sa badan namat ti ayak kamarikrik na. Nakasagana kamangikalay sa kankuan. Ket ipaay ko kang kuwana tinagin awa abiyag. Anak, altawan. Ay ngam apay adi ka mapan iti balay ti pagpapaayam. Ang mga numatuttukanan, ang mga ururay ken kadagiti amaw. Madamdama akto na mapanana. Hindi ako malipatan ngamin dyan. Pudno ni tata manunoy di kalmat. Ada ka di problema anak ka. Ha? Ay, awan nanang, awan. No ada, di ka kumabundang amang ibaga kada kamay. Barang no matulungan da ka no kas pagarigan. Awan ti problema, nanang. Nagriri kayo kade kin Jomel. Sanda ngamin ang nagbayag kini Jenna di kalman dito'y balay. Saan kami ang nagririk ni Jomel, nanang? Bay andak kumalaang. Awan ka di tinadlaw mo ti di Katrina, di kasarsarita ta? Adang rod. Natamnay ang makisarsarita ka data. Kasla, ada na o nagapampanunutan na. Nagdardaras pa yan ang awis ka data nga agawid tayo. Agpay so ang makisarsarita ka data. Kasla da sa balay pampanunutan na. Huwag nga ron. Tinasaya at inkanto pa siya rin di balay da. Kat damagam na da parikot na. Kasla kami na da itartarayan na di kalman. Jenna. Awan nga tati naramin nila kay manulogan kwa na. Nga isot di na pa nangikaskaso iti lakay, idi pukpukawan na. Uwan nga rod. Ay, kita ang friend. Amangan naman pasamak timbagakan ka. Atay ko na maakukam, kat adamot din sa bali ang akin kuka. Anyo hatang agpaiso tinapasamak. Takas jay ti reaksyon ni Katrina iti kalman. Saan nga agbidot nga agaramid iti may kaniwas iti ay day jay alakay. Tauray na taangan. Amangan no tutupak.
Ay, apay adi matagtagaray ni Katrina asimrak iti trabaho na itay bigat sa das. Jak nga rod amaw. Ay, ada ka di parikot na. Nagapadangatakan, Jomel. Dinamag ko dahi takin kwa na. Ngam ko na nga awan ka no. Mat problema na. Ay, kat apay nga rod akas day. Ay, dahi tatisan ko nga mo. Ay, tinasaya at kasaritam to ni Jomel do umay. Amangan mat no naghapada. Sige. Bareng maisarong dito'y balay ni Jumel. Talaga saludsud. Tuno apay akas jay ti anak ta. Ay, itala nga nakita kakas day ni Katrina. Kumusta kan? Kumusta ka ni Katrina? Nagsublingat na di balay da tata Manolo? Ah, saan ko nga mo? Ang mapanak to iti balay da no rabi. Una, Aging ga ita. Maburbur tiya anak pa ilang ititigtignay na iti kalman. no bilang, aramidom dyan bagaktan kan. Kasaritam, kat ibagam nga kasar kayo. Ah, sige. Tingitingak no niya ti kunana. Mariknak namin. Kabayatan ti panagbaybayag na iti balay da tata Manolo. Ang mga no datudakkel pagbabawian nyo. Anya? Nangarunakan ka. Awan matla ti manggag ko kang ka nabalikas, Katrina. At da ka din namnama to'y ayat ko. Ha? Ay, kwa, tata. Adan boyfriend ko. Amo, tani nga ron Jomel ti kay na yan mo. Gamaytad na nga tati kasi ti maytad ko king kabiyag no siyak ti ayatam. Ha? Saan ko matilang pusom ti pagturayam, Katrina? Ngam gadi ti panunot mo. Tata, Bumaknang ka no siyak ti ayatam. Atot sa nikwa, pensyonado ak. Kat no makiasawa ka kanya. Amin ako kuwak kat kukamatan. Unya, mayar ka ka din, Katrina. ha? Ay, kwa, tata. Tata, manong ko na balatan kaniyak. Total ka, sanak pa'y matunay alakay. Sige, no, isuti, kaya't mo nga awag ko kun ka. Ah. Di, sige, mano. Kasaman di kunak. Iti panangawag mo kanyak iti manong. Kasalay mo bingag launay kan. At dan pamalpalat patak akayat nak. Ani? Anya ti kunayo pagsaritaan tayo, nana. Adda nga min madlaw may iti anak mi parok. Anya, nana. Kasla adda na unag apang panunutin na. Kinagpaiso na kat aldaw itay na panagtrabaho. Awan kaganay gayan na. Kasta ka di? Adda ka di sakit na, nana? Baraw, adda ka di nagsubangan niya? Awan mat, nana. Kinagpaiso na kat iso kumamot ti umay ko damagan kada kayo. Kastamutan ka ni Katrina. No, adda parikot na. Dinamag ko kan ko no adda problema na. Awan ko na namay. Apay nga rod akas dyan ni Katrina, nana. Anya ti mang burburibur iti panunot na. Ken awan mat ti amo ka nakabasulak ken kwa na. Ta makunatayo kumaasyak ti gapuna. Anya nga raw barok. Kunamot nga awan. Namambanugak, nana. Hello, Han. Anda ka matgayam, Jomel. Itay pa nga urayon na ka, Katrina anak ka. Kasta, ya? Wen, kaya't ka makasarita. Pasensya ka na. Ang talaga na panugak. Kahit putagin na. Sige, inako niti silad ko. Tanawan kayo pa. Tanapanlatan. Aming nga Katrina anak. Ay, kwa, bayan yun, nana.
Siguro ka talaga nabannog. Anya? Sana ka sinango idi pinasyar mo idi balayda? One friend, Apay, diyan ka mo. awan ka di tinagsubangan nyo iti kalabas? Awan. Anya nga ron ti rason? Kasta tinaramid yun ka ni Katrina? Day tati pakaburbur tsaak, Jenna. Bayam, sakto man ti makisarita kan ko na. Uray kat aggayam kami man. Alaman nga rod. Barang no sikat ipang ibagaan na iti problema na. No kas pangarigan at daman. O sige. Ay, madanaga nakmat parakin ka. Pumayson sakit iti pagdandanaga ka mapasamak. Jenna, Ay, sapay kumata saan? Kasyan ka launay, friend. Ay, agsasarita tayo man, anak. Tatang? Adda ka di problema. Ha? Ay, awan, tatang. Apay nga raw agas laad na pakariribukam. Awan ti problema nanang, tatang. Hindi kiti manganan kat ni mabisina. Ay, no awan parikot mo. Apay nga raw adi mo sinango ni Jumel itay imay. Nabambanugak itay. Adot inaramid ko iti balay da tata Manolo. Ay na, di nakla maawatan ha. Maawatan na ka. Ang mas daw kamilaang Tauray si babanog ka ide kat sangmum matlata ni Jumel no pasyaran na ka. Ang apay adi mo sinango itay. Talaga ang mabisina kong tatang, nanang. No di pa'y kayat timangan. Saklatan ti mo na amangan. Nay, tanapan latan. Ay, bay amon ba kahit mapantamit na ni Jay Kusina. Tapno agigiddan tayon amangan. Do ko na nang awan parikot na. Ay, bay amlatan Nabsugak. Nay, nalpaskan, Katrina. Uwan tatang. Ay, saus, tamabisbisin kan sang agpaisaw. Pinartakamot ngagpaison tinangan. Uwan tatang. Adda umay. Mumkaday nga daw may asa nga ilaym. Iso nga pinartakam tinangan, Aduman lang unay nga ibagbagayon tatang. Sige, panawan kayo nung dito. Tayo naklukatanin tiri daw. Nay, kasla nga ambo na nga daw may. Ni nga ta Jumel. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Mabidlang, umayakon. Nukas pangarigan ta ni manunod ay ta umay. Umukon ti ibagpagana arig na na kanya. Kumusta ka, Katrina? Ha? Si kamot kayang dyan Kunak no sa bali. Ada ka din na mama sa bali nga umay? Ha? Ko ha? Awan magkiti. Sige, sumrag ka. Agyaman na. Agtugaw ka. Ada ka di ibagam? Ay, kahit ka lang makasarsarita. Napayag day din na din na panagsarsarita ta. Sige. Maluksusakan ka ni Jumel? Ha? Ni, apay. Naglaw na tamnay ka kenkwana. Ha? Kasta ka di? Wan. Apay, anya ti makagapo? Awan. Madila ti mood ko iti may. Ada ka di parikot mo? Awan. Anya ko ma. Nakaragrag sakak tupay. Nagsubang kayo ka di? Saan man? Ay, day talaunay ti pakasdaawan na Katrina. Awan tanumot ka muna ang makagapo no apay anatamnay ka anakilangan kenkwana. Saan mo ka di pa nakasarita iti nasaya? Sorry nga. Mapambanugak iti trabaho. Day ta ka di lahat ti rason? Wan.
Ada ka di pa'y sabali nga mo? Sorry, Jomel. Saan adagas ti agarapa iti mas nangat nga to? Saan ko mo't nga taapa kabasulat nagbali na kapraktikal? Aklunag. Ngay ayatat ni Jomel. Siguro, mapakawan nakmat itin nakaramida. Nakasarita mo ni Katrina, Gina? Wan, napanak di balay day ti rapi Oh, anya ti ko na. Madi ka no timod na, idinapan kay di balay da. Anya? Kasta ti imbagaan aga po na, adinak man la sinango? Kasta mati ko na nakanyak. Ang amok unay ni Katrina, kat masigurado. Adda na unag arason, no apay akas jay ti panakilangan na kanya. Ay, isday tantay ibagbagat kan ka, Jomel. Ure siyak, jakpat yan timbaga na kanyang arason. Gusto ka, adala kid di sa pali arason. Kat sapay ko maa, tanagbigdutak iti panangipapan. No bilang, maaramid nga ta ni Katrina ti mangisukat kanya, iti baknang ken balo alakay, Gina. Ad-adamanan ating buwarte kinapusaksak ko iti daytoy asuot ko ita. Ay, Katrina! Adawan! Mapaadi ka pa lamapan iti trabaho. Anya ti... Ay, Katrina! Anya ti aramidem iti... Pakim anak kau? Ay, napintasak ka di matlan iti daytoy asuot ko ita, nanang. Wan anak apay nga nagarjud ka. E din tuta, mapan kamot agtrabaho. Man ano kumananang? Alasang akmat. Katrong banglaang nga istimarag matibagik nga uray no katulong aklaang. Sa bagay, sobrang samay ti panagarjud mo anak kau. Nakalablab-baga mo ti bibig mo. Kan anya ti suot mo. Ay, saos pakawanan na kamay. Kaya pa, italang ang nakakita ang nagsuot ka iti kasta. Si Mau! Si Mau! Apay bakay? Anya ti bagam? Ni Katrina. Nay, apay ni Katrina? Anya ti napasamak ken kwada? Ay, nalakay. Sakbay anapan iti balay da manulaw. Nagarjawd iti hustaw. Ay, anya kakit din aya. Pati pa nagarjod jay anak ta madilaw mo. Kasanaw ajak dilawan. Kat nag-shorts iting kiting. Kan nag-lipstick. Nag-make-up pay. Kas jay ayati pa nagbadbadok ti katulaw. Anya? Katulaw jay anak ta. Napan nagtrabaho iti balay da dun manulaw. Ngam saanin akatulaw ti langana itay. No dikat kasla nakasusosyal a babae. Ako namno agtrabaho iti club. Anya? Sigud mat asana kas jati langana amapan agtrabaho iti balay da manulaw. Ngam apay mutin akas jay na itan. Kas lakit din manggargaray. Si Dice. Good morning, boss. Katrina. Sika ka di daytan. Apay ang napamulagat kayo nakakita kanyak manong Manolo. Saan ka di pintas? Wow! Kas kalamang... Ay, kahit ko sa una, jak pa ang susurot ng tiyak sa kas pang Miss Universe, itipintas mo ita. Katrina. Basta ka di, Manong? Sige, kamin. Sumberkan, Katrina. Ay, talaga asumre ka. Tagtrabaho ak nga root, boss.
Ikakadwa, burasan nyo amin dagiti mabalinan a burasan a bungat na tengko. Ngam anadan nyo ti panagburas yawan. Liklikan nyo nga do ti madadaal takay lala. Jumel! Agpagpaburas ka man gaya man kadagiti natang mo. Wan Gina, kat numasangom, kadwan nakto amang ipaangkat iti palengke dagiti maburas da natang. Ay, katuwa na. Sige, kaduan ka. Sayang, no kumasaan asimrek akas katulong ni Katrina, kat talo tayo kumaamapan. Bay amon, ura kat adaak mo takaduam. Sa bagay, Ay, bili ba ka talaga iti kinagagat mo agayam. gaputa ado ti ambisyon ko, para iti bangunan minto a pamilya ni Katrina. Iso nga, aramidak amin nakabalak. Tapno, saan tong agregat ti pamilyak? Apo, naggasat lakit din ayaw ni Katrina. Kas na mababain akong Juman. No saan ka lang a best friend? Saan ka kumakuyog-kuyugan? Anya? Amin, kas na siyak mo ti kaayan ayat mo. Ha? Kanain nga minasyak ti kadkadwam. Idinto tanimot Katrina ti kayan ayat mo. Sanda pa'y na makita nga kuyog kayo. Nagkatulong mat ngaminan. Unmat kit di ah. Angam no siyak. Bayam, asawan da ti kayat da. Bastawan da kas ngar aramidan ta. Unmat kit di ah. Katrina, sakbay ngagtrabaho ka. Agmerinda ka pa'y nga huna. Atoy, siya ka mismo tinang timpla iti Diyosa para ka. Agya pa na, Tata Manolo. Ay na, naglambing ka. Na. Tata ko naman kanya. Manong ko namlatan. Huwag gaya, Manong. Baliktad sa mo di amin. Ha? Siyak matan ti Serbia. Idinto asyak kumati mangiserbakin ka, Manong Manolo. Ay, kwa ka sinay. Pakaragsakak ti agserbikin ka. Kat numayat na, ikarit, Serbian kay tagnanayon. Agpaiso? Wen, among nakapatpatag ka unay kanyak. Ngamin sobra unay ti panagayat cooking ka, Katrina. Ha? Isuan no adamot trignam kanyak. Please, aklunem kumantoy ayat ko, Katrina. Jena, 5,000 amin ti bayad tinateng anapantayin lako iti tindaan. Wanyarod, nakay-ayo gayam ti mapanagla ako. Ado dagiti aggatang. Siyempre, gaputa mo da nga organic dagiti nateng ko. Iso paggugusto dagiti komersyante. Ay, tay kunak manan. Nakagasgasat ni Katrina makiasawan tukan ka. Tapos sa blogan nakmanen. Agpaiso mo ti bagbagak. Iso kasla umapalagkan ko ana. Anya? Ay, kaanon to nga tangad damot ag gusto kanya kakaskan ka ha, Jumel. Ha? Bakit? Ay, gapo kadagiti imbagam kanya at may panggap iti panagarjod ni Katrina itay bigat. Ket kasaritak to itinalapat inton rabi ay. Kanya ti bagam kenkwan. Ibagak maburburtsaan taunay kadagiti tigtignay na. Ay nalakay. Jak amaw no apay mutin akas ti anak ta. Ay iso nga rod sa ludsudak to na niya ti makagapaw. Amangan matkit day no karkaringkingan na ni Manolo nga amo na. Iso akas daynan. Ay saan man atilad da sa sarita. Ay amangan kung naklaang met. Ay ada boyfriend ni Katrina. Kat saan na maarami ti adda iti panunot mo. Ay dayta tijak masungbatan si Des. Dupay pinadakkel taan na saya at ni Katrina. Saan ta nga amaw no nagbaliw kit dimitan Nagsingpal nagimbag ni Jumel. Wen nga raud. Awan mako nagkenkwa na. Kaya't mo asawan. Isukat na itibalo alaklakay. Ngam data. Apay matang na nakaululimag ka, Katrina. Ginuram sa matang dagitimbagakin ka. Ha?
Ay, saan? Ay, saan na kumagurguraan iti panangibagak ngay ayatan ka? Tay sutput no. Dahil ta tinarik nagsipod pa'y damo ka anak kita. No, ayatan ka manong. Saan nga taapag ang angawan? Tamay sa akla ang akatulong kan nakurapay. Ay, Santo Apolos, kas parang ipanagnak ko iti kinapudnok. No aglo nimtoy ayat ko, ikasar ka adagos iti amin na simbaan. Ha? Agpayso ka diti pagbaga? Juan, Eh, kasanon no saan akayat dagiti anak mo ang mga sawa ka manan? no sanda kayat? Ay, makamuda. San ngay sudat tilapad iti ragsak ko? Napagturbos ko amin ni Dan iti kuliyo. Adami na napinta sa pagsapulan da, kan anda amin na iti pamilya. Kasta ka di? Isu nga awan, pagkunaan da kanya kun. Nga ta. Uwen, Katrina, o anya, maklon mo ka din tuy ayat ko. Ha? Ay, kukwa. No ayat nak, ikarik. Agbalin kanto aray na iti daytoy abalay. Pag namayeng kanto, ha? Kanuray dagiti naganakin ka. O anya, maayat na kun? Sige. Aklo nga ro din taayat mo, Manolo. Ha? Agpaiso! Tipusok! Ayan! Unyan, anak siya ko! Katrina! May kamaudyanan na! Nasugdal ko matlangan tayan mo! Agyaman ako unay, Katrina! Sigurado ang magustan lakit din ni Katrina to'y ginatang ko abado na. Kan sigurado, amay ayo iti ginatang ko at chocolate. Ay, Katrina. Ay, ayatan ka unay. Sikat inspirasyon ko iti panangigugur ko iti bagik iti trabaho. Kaya't ko ang maikankanto iti naginawa abiyag. Iso nga, aramidak amin nakabalag. Tapno saan tong agbabawi ni Katrina ang makiasawa kanyak. Ay, nakalnga kan jay init. Ang di matla sumangpatan ni Katrina. Wano, marabyan nga tamanan nga agawad. Lakay, saan mo't nga taa? Ay, no sumangpat. Kat kasaritak adagos maipanggap iti panagarjod na ako nam. Lakay, at nagsardang akot si iti bataw. Day, mat kot si da Manolo tinagsardang bakat. Malasin ko kahit. Ha? Ni Katrina jay bimaba. Ay, intulnog gayam ni Manolo ti anak ta. Oh, sige. Inakon, mahal. At masapol ti anak ko ti kotse. Ha? Si Mau? Ay, nakitam ka di tinakita. Juan, sa anak abulag adi nakakita iti nakitam sa edes. Kanangag ko pa iti imbaga dayjay a Manolo iti anak ta. Mahal ko na na. Ay, lakay. Ay, saus. Ay, madiday tuyain. Talaga, maday. Sa balen, tinasursurutan ti anak ta. Anyati kaya tasawan tinangag ken nakita mi itay ken ni Manolo, ha? Ha? Saan kami atulang, Ada relasyon min, tata. Anya? Ay, awanan ka itibain. Apay at tinong pahanag nana. Dagda mga boyfriend mo. Ngam apay anak i-boyfriend ka pa iti sa balay. Isinak to ni Jomer nana. Kat ni Manolo ti pakiasawaan.